Beše to grad velik i mnogoljudan i u svakom pogledu napredan i dostojan da bude metropola čitave oblasti. Ako ste poštovalac kulturno-istorijske baštine, ako tragate za svedočanstvima civilizacije, posebno Vizantije, ako ste putnik ili namernik, lako ćete naći Caričin grad. Podignut u VI. Veku, poznat kao Justinijana Prima, ovaj impozantni grad, administrativni, vojni i crkveni centar i episkopsko sedište leži u podnožju planine Radan na oko 7 km od Lebana i 30 km od Leskovca kao zadužbina poznatog imperatora svojoj postojbini. Justinijan I, rođen oko 483. godine kao Flavije Petar Sabatije, na sadašnjem prostoru lokaliteta, a u tadašnjem Taurezumu. Beše moćan i mudar vizantijski car i jedan od 17 rimskih vladara sa prostora današnje Srbije. Zauvek će ostati upamćen po zakonodavnoj delatnosti, po čuvenom zborniku kodifikovanog rimskog prava, nazvanog po njegovom imenu. Ništa manje Justinijan beše posvećen obnovi i jačanju istočnog hrišćanskog carstva. Beseda o našem drevnom zemljaku Justinijanu vraća nas 15 vekova unazad, kada je, braneći već onemoćalo rimsko carstvo, ratovao protiv varvarskih Vandala, Vizigota i Ostrogota. Gradio je hramove u slavu pravoslavlja i vazda se trudio da u ovoj veri ujedini mnoge narode, kojima je gospodario. Iz njegove zaostavštine neprocenjive vrednosti valja najpre naglasiti čuvenu bogomolju, Svetu Sofiju ili Aja Sofiju u Carigradu, odnosno Konstantinopolju, sadašnjem Istanbulu. Isto tako ne smemo zaboraviti ni impozantnu crkvu u Raveni u Italiji. Zahvaljujući vizantijskom istoričaru, advokatu i književniku Prokopiju iz Cezareje, saznajemo da je veliku ljubav gajio prema zavičaju i ovom velelepnom gradu i posebno prema svojoj supruzi. Njegova životna pratilja beše lepa, krhka i ambiciozna Teodora. Mada je poreklom bila iz najnižeg staleža, sa reputacijom kurtizane koja je burno živela pre braka sa vladarom, istoričari vele da je značajno doprinela uspešnoj vladavini svog muža. U želji da ostavi neizbrisiv trag u rodnom kraju, Justinijan se vratio iz Carigrada u mirne predele zavičaja i oko 530. godine ubrzano uzdiže utvrđenje Justinijana Prima, velelepni grad, širokih popločanih ulica sa crkvama i palatama, trgovima, spomenicima, kupatilima. Ovaj arheološki lokalitet oživljava nekadašnju moć i snagu rimskog carstva i predstavlja spomenik od izuzetnog značaja za izučavanje vizantijske civilizacije i kulture. Istraživanja grada, koje je 1912. godine započeo znameniti profesor Vladimir Petković, urodila su plodom. Otkrivena su 4 prstena bedema, 8 bazilika, a svetlo dana ugledali su i brojni javni objekti Caričinog grada, terme, centralni trg, široke ulice, kao i razvijena vodovodna i kanalizaciona mreža i druga otkrića. Nova faza u sistematskom naučnom istraživanju Caričinog grada započeta je 1978. godine, kada se istraživanjima priključuje Francuska arheološka škola iz Rima. I sa podjednakim interesovanjem i arheološkom znatiženjom i energijom istraživanja traju i danas. Njegova arhitektura je spoj helenističke tradicije, rimskog i ranovizantijskog nasleđa. Beše to grad velik i mnogoljudan i u svakom pogledu napredan i dostojan da bude metropola čitave oblasti. Pored toga, izabran je za arhijepiskopsko sedište Ilirika, pošto su ostali gradovi mnogo izostajali za njim. Na taj način grad je caru uzvratio slavu, jer grad se ponosi što je rodio cara i obratno. Grad se diči što je car ovde sagradio grad. I ovo malo, što rekoh, bit će dovoljno, jer nemoguće je sve podrobno izlagati, pošto je neminovno da svaki opis cara dostojnog grada ispadne lošije nego što mu priliči. Reči su Prokopija, savremenika Justinijana I. Lokalitet Caričin grad jedan je od objekata koji je u nadležnosti Narodnog muzeja u Leskovcu, a u višegodišnje istraživanje pored njega uključeni su i Regionalni zavod za zaštitu spomenika u Nišu, Nacionalni centar za naučne istraživanja, Francuska škola u Rimu
Istraživački institut za praistoriju i ranu istoriju iz Mainca u Nemačkoj, kao i stručnjaci iz Beča. A u taj veliki posao uključen je i veliki broj arheologa, geologa, istoričara, biologa, studenata iz čitave Evrope. Ovdje možete da vidite lokalitet, možete da vidite arhitekturu, ali i predmete sa iskopavanja, znači sve ono što je nađeno posljednjih više od veka koliko treba iskopavanja, možete da vidite u muzejskim vitrinama u delu postavke specijalno predviđenom, znači za Caričin grad. Što se tiče same postavke, jednostavno svaki predmet je priča za sebe, svaki predmet je vredan, i delovi carske statue, delovi mozaika, delovi svakodnevnog života, ali oni imaju svoju najveću prednost kao celina. Znači, kada ih skupite, znači, svi su oni delići jednog mozaika. Znači, kada dobite tu veliku sliku, onda možete, znači, da shvatite kolika je bila veličina, značaj i uloga Caričinog grada u 6. veku na ovom prostoru Balkana. Tako da, što se tiče muzeja, mi tu ulogu svoju vršimo i obično ljudi kada dođu znači, do lokaliteta, završe posjetu lokalitetu i onda nakon toga dolaze do muzeja, kažem, gde mogu da vide predmete sa lokaliteta. Poslednje 2 godine zbog ove epidemijske situacije smanjen je broj poseta, znači 3.500 ljudi godišnje sa plaćenom kartom prođe Caričin grad. Pre toga poseta je varirala između 5 i 6 hiljada, ali kažem dobar deo tih ljudi koji dođu ovde sa lokaliteta, znači najmanje 60% tih ljudi, znači dođu, posete muzej i upoznaju se sa pokretnim arheološkim materijalom koji se nalazi kod nas. Dugo već istraživanjima rukovodi dr. Vujadin Ivanišević, naučni savjetnik Beogradskog arheološkog instituta. U prethodnih 5 godina na Caričnom gradu su dovršena istraživanja severne padine Gornjeg grada, gde su otkriveni ostaci naselja i ono što je posebno važno, velike žitnice Horeuma. U tim istraživanjima su, pored stručnjaka iz Francuske i Srbije koji učestvuju već punih 45 godina u istraživanju Caričnog grada, učestvovali i stručnjaci iz Nemačke, iz Rimsko-germanskog muzeja u Maincu. To je bila prilika da se uvede čitav niz novih istraživačkih zadataka. To su istraživanja arheobotanike, arheozoologije, arheopedologije i time smo u stvari dobili čitav niz novih podataka o Caričnom gradu, o ishrani i načinu života u gradu. Tom prilikom, pored otkrivene arhitekture, nađena jedna ostava novca, zlatnog novca, koja jasno govori o jednom velikom požaru koji se desio u gradu negde oko 600. godine, kada je očigledno Carični grad postradao u jednom od avaroslovenskih upada u središte Ilirika. Druge stvari, nađen čitav niz predmeta materijalne kulture koji se mogu videti u Narodnom muzeju. Drugi projekat koji je započet u ovom zadnjem 5-godišnjem programu su istraživanja Tetra Konhosa, ispred koga se nalazimo, koji je otkriven također zahvaljujući toj saradnji sa nemačkim institucijama, jer je su proveden program prospekcije geoelektrike, odnosno georadara, i tom prilikom se je otkriveno 5 novih crkvi na Caričnom gradu. Među jednim od centralnih crkvi koji su otkrivene je i Tetra Konhos, koji predstavlja posebnu građevinu za koju se smatramo da se radi o martirijumu, gde su postavljene kosti nekog od martira, verovatno iz Konstantinopolja, odnosno Carigrada. Dok gledamo snimke ovog arheološkog lokaliteta iz pregledne perspektive, evo odgovora na pitanje u kojoj meri je ova srpska zadužbina cara Justinijana kao svedok minulih vekova danas dostupna i privlačna onima koji žele da vide i upoznaju civilizacijski vredne tragove Vizantije. Što se tiče promocije Caričnog grada, imate onu, da kažem, naučnu promociju, to je publikovanje rezultata arheoloških istraživanja i ona se publikuje u okviru specijalne serije Carični grad, koje zajedno publikuju Francuska škola u Rimu i Arheološki institut u Beogradu i istraživači Caričnog grada učestvuju na čitavom nizu konferencija i skupova naučnih gde predstavljaju te rezultate. Druga stvar koja je važna za Carični grad je upravo i druga vrsta istraživanja, to je naravno ono što bi trebalo da dovede, a to je rekonstrukcija spomenika i planova za rekonstrukciju. Tu smo dosta uradili, zahvaljujući angažovanju recimo arhitekte doktora Vladana Zdravkovića, koji je radio 3D animacije Caričnog grada, koji imaju veliki uspeh uopšte na promociji samog Caričnog grada i njegove arhitekture i posebno urbanizma. Druga stvar koja mislim da je ključna za Carični grad i to je da je Carični grad postao kapitalni projekat Vlade Republike Srbije i da su izdvojena velika sredstva za njegovu konzervaciju i restauraciju. Taj projekat vodi
naravno preko Vlade Republike Srbije, vodi Republički zavod za zaštitu spomenika kulture i taj novi angažman će doprineti da Caričin grad zasija svojim punim sjajem. I druga stvar, ono što je važno, to će biti isto i veliki zamajac da Caričin grad bude jednostavno ne više na tentativnoj listi, nego da bude proglašen iz jednog spomenika od izuzetnog značaja. Uzdižući svoj zavičaj do visina poštovanja, 17 rimskih vladara ostaviše svom potomstvu i čitavom čovečanstvu Justinijanu primu, Sirmijum, Singidunum, Viminacijum, Felix Romulijanu, Naisus, Medijanu, Ulpijanu i druge antičke gradove na tlu Srbije, čija arhitektura predstavlja dijamantsku krunu rimskog graditeljstva. Nema sumnje da je reč o impozantnim prostorima impresivnih tragova Rimske imperije, dostojnih divljenja. Nama i svim pokolenjima zadatak je da poštujemo ovo neprocenjivo blago kulturno-istorijske baštine, večitog Caričinog grada od Justinijana sve do danas i budućih dana.